Malta u l-Frontex spjegaw li ġew stabbiliti 7 xenarji differenti li tista' tħabbat wiċċa magħhom l-Ewropa bil-wasla ta' immigranti minn żoni instabbli fl-Afrika ta' fuq. Il-Frontex lesta tibda operazzjoni ġdida kkoordinata minn hawn Malta jekk l-affarijiet jeskalaw. Bl-operazzjoni tkun tista' tibda taħdem fil-prattika f'temp ta' jumejn. Din tkun tinvolvi għajnuna fuq il-baħar, f'tiftix bl-ajru, screening u skambju ta' informazzjoni. Madankollu meta mistoqsija dwar kemm qed ikun stmat li l-Ewropa ser ikollha tilqa' immigranti, iż-żewġ politiċi ma kkommettewx ruhom u qalu li huma ma jispekulawx. Iżda organizzazzjonijiet internazzjonali qegħdin isemmu ċifri li jibdew minn 500,000 persuna bl-iktar xenarju drammatiku jkun ta' 1.5 miljun immigrant li jaqsmu lejn l-Ewropa. Where people are definitely in need of international protection, diversions and pushbacks are not an option. That is very clear. Il-Ministru Mifsud Bonnici enfasizza li dak li nistgħu naffaċċjaw huwa totalment differenti mill-isfidi li kellna fil-passat, kif dik li għaddejja fil-Libja hija gwerra ċivili. Okay, let us realize this. Let us move out of the old framework. Okay, this is a new situation. Our responsibility is to prepare ourselves.